Po pokalnem porazu je ekipa odgovorila z drugo zaporedno zmago v prvenstvu v dinamični in dramatični tekmi proti Bravu, na koncu zmaga 3-2. Dvakratni strelec Tetteh sedaj že pri 10 golih v tej sezoni, ob tem so mu sodniki neupravičeno razveljavili še enega. Pejičić pa je prišel do svojega prvenca v vijoličnem dresu. Tekmo je zaznamoval tudi debi dveh v drugem polčasu. Jean Michaël Seri je prvič zaigral v vijoličnem, prav tako pa mladi Venezuelec Luis Carrero. Dudić je v primerjavi s pokalnim obračunom opravil kar nekaj sprememb, nekaj nogometašev pustil izven kadra ob poškodovanih bratih Repas. Sta v vezni liniji tokrat začela tekmo ali Regba in pa Pejičić. Najzanimivejši trenutki zmage v Ljubljani v nadaljevanju. Zmaga proti neposrednemu konkurentu pomeni drugo mesto na lestvici in najboljši možen način, kako se lotiti naslednjih obračunov. En teden premora, naslednji obračun pa znova gostovanje. V soboto bomo popoldne gostovali pri Radomljah.
Yeah, definitely. It's, I mean, the coach demanded a lot, really a lot from us, and I'm glad that we were able to respond for him, so we can also have a little bit cool heads, not to be under pressure all the time. So yeah. Pa kad uzmemo cijelu utakmicu, mislim da je ipak na kraju zaslužena pobjeda. Otvorimo utakmicu jako loše, kod da smo se na Boga gađali, pa onako da primimo gol iz nekog prvog šuta, pa iz nekog odbijanca, i onako smo u nekom problemu, još odmah kreneš sa 1-0, nismo ni došli na stadion. Ali pokazali smo do 70. minute da imamo plan, da imamo viziju, da možemo. Mislim da smo do tog perioda bili bolji, poveli smo 3-1, imali smo Tetteh u prvom poluvremenu i jali kod 3-1 da završi utakmicu, da bude 4-1. Nažalost nismo i otac smo onda u velikom problemu. U velikom problemu smo zbog nedostatka igrača koji sam uveo, ali svjesno sam to uradio. Znači svjesno sam uzeo neki rizik i ubacivo danas mlade igrače i dao im šansu, i zato nas je Bog na kraju nagradio. Dao nam je, bili smo hrabri za neke odluke koje smo donijeli.